Mayam Bukurumzari, Adom Ingbiribasi, State Health Society, National Health Mission, Manipur gi Meng Makada, Paring Naina Sandok Chaba, Haksel Gamari Lainaba, Special Program ni, Ai Joysiru Shamna Taram Nokchari. Nasigi Akanaba episode Asida Koina, Harmful Effects of Tobacco. Gimatangda akoina akanana pujarakpa adugumba episode ni ngasigi akoigi expert guest na Dr. Sujata Huidrom, State Nodal Officer, National Tobacco Control Program, State Health Society, NHM Manipur. Dr. Butaram Nokchari. Mayam Kurumzari. Dr. Manipur da akoina kwa zardazi dagi churup thakpa sikumbazi yamna miyamna su yamna pamna chaba haiba tare luhong kai hongba or any social events ta kwa chadaba adagi pan masala chadaba or smoking tawdaba mi je iu udre adubu magi tobacco gi magi phattaba hakchang da sokhanba yaba mayam amadi leibanina India Langna Hoziki National Tobacco Control Program Highness Minor Launch Tower Kibase, Masi Karam Kanda India the Tower Kibano, Aduga, Manipur the Nakaram Kanda How Kibano, my main objective Sekari no have the Aham the Tambi. National Tobacco Control Program Hibasi Government of Indiana 2007-2018 Hanan launch Togi. Manipuri Masi Ahambada 2014-15 the district Imphal West Amadi Chochambu district Yana launch Togi. Aduga matang tay district so kosi district tobacco control cell loina leire Hozik se loina leire ko Dr. Hoziki Manipur da mai launch to was Imphal West ka Churachandpur da oina select tawraga ham launch to was masi karigi damakta no district ani si khatang da tawri di mai gi prevalence sigumba seasonaba mi yam leibe gira natraga just my pilot project when district and is hill district my valley district makhan givni prevalence search or shampoo is yang wang Mizoram ga dakna banna menle ko gi Imphal area da su Imphal West su dum wang na lei Manipur ge na ko gi tobacco sa bai sang siang wang adu ko gi men sigi program sigi maruiba aim objective ko se ko gi tobacco sa badi amadi sinna badagi masida haksang da ana ek aso open adagidi laina tina myam popasi mayam da khanghanba khangalaga sinaba pamandaба amadi tobacco se production and supply tobacco products se handahanba abdi sabage saruk manufacture tobacco se handahanba amadi masigi tobacco control laws cigarettes and other tobacco products act 2003 sigi act sigi provisions se implement tawnaba honaba amadi akogi tobacco sinaba akogi mi sing tokningba tohanningnaba abadi tok pada mateng pangnaba honaba program asna aduga madi koi WHO framework convention on tobacco control ana adugi strategy mem se implement abuda facilitate to bahse program si makhada ta wese Dr. Hoziki kano cigarette ki packet ta bhawa yamna aki ba yeng bada kano hainaroi da ba dugumaju picture gi mayam hapaga awareness se raise tawna bahonari aduga tobacco gi magi tobacco chaba je phatte chup thap je phatte ha je khangna adum chaba singdi chaba thap singdi dum lepa jungam de na ko adu doctor adu swise is the doctor khangjaning basi khoina even this through this program miam da khoina tobacco gi fatta baje khanganing bagi pandam dan minus sanok chaba program oibani na doctor ri khangjaning basi tobacco je magi makhan je kano kya lebage aduga man khoina hakchang da piba ya ba magi harmful effects se kari no do khara maru oibe do khara highlight togi tobacco se khogi yamna koi ani suna le ko smokeless haibama smoking ko smoke ta har kana khogi cigarettes bidis hookah le ko smokeless har kana khogi khaini zarda gutka adegidi pan masala with tobacco kan sima ado alcohol tobacco water khasu le ko tribur no chorchampu da phange moi sugumba sukhar le ko moi adu de moi traditional moi gi locally sungza ba ko adu su tobacco yawai ba ko abidi mai nicotine content yawai ba tobacco se yaw se nicotine haiba substance ne bi yam addictive ba ko once in gadi masik addiction sina masidam haksang da khogi phatre khanga sum season ning bado addiction tendency leiba addiction leibas na ne ba duna masi yamna once in gadi haiba tok pa de yam wai ba ko ha ma de ko socially accepted oibin na ko akoi society na koi tobacco chaba se koi drugs kumba di khara society ne kidang accept tawde tobacco se di koi even religious ceremony koi gi khai dar koi sosti puja khangna ma khangde loina dumpi na habdi mayam se socially accept tawni na ko adum peer pressure dagi manaba sing sabe se yawi ko adu society ne accept tawni mayam se loin chanai ba phate khangna so na masi koi behavioral therapy
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯦ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯋꯦꯌꯔꯅꯦꯁ ꯄꯤꯕꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯐꯠꯇꯕꯁꯦ ꯑꯦꯋꯦꯌꯔꯅꯦꯁ ꯄꯤꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯕꯦꯀꯣꯁꯤꯅ ꯃꯁꯤꯅ ꯍꯛꯆꯥꯡꯅ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯁꯣꯛꯍꯜꯂꯦꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯃꯣꯀꯤꯡ ꯍꯥꯏꯔꯅꯀꯣ ꯁ꯭ꯃꯣꯀꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯟ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯣꯁ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯗꯤꯖꯤꯁ ꯑꯍꯨꯝ ꯂꯩꯕ ꯅꯟ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯀꯦꯕꯜ ꯗꯤꯖꯤꯁ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯀꯣꯔꯣꯅꯔꯤ ꯑꯥꯔꯇꯔꯤ ꯗꯤꯖꯤꯁ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯍꯥꯔꯠ ꯑꯦꯇꯦꯛꯀꯨꯝꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯣꯛ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀ꯭ꯔꯣꯅꯤꯛ ꯂꯪ ꯗꯤꯖꯤꯁ ꯀ꯭ꯔꯣꯅꯤꯛ ꯂꯪ ꯗꯤꯖꯤꯁꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯁꯃꯥ chronic obstructive lung disease kaina adagidi chest infection su recurrent on lahan bado even TB na basu hen amhona habidi na bai chang hingal han bado kaina habada koi lung capacity lungs capacity handa haleba smoke sina ko lungs ki khogi sor hamba ngam bagi khoi nuksi sa hondonjin to bai capacity handa han banina lung infection cham toin tawi adu matang da khoi smoking to basida na tana second hand smoke na mapa ma smoking to raga angang adagi ahal man smoke sina daba tobacco sina daba myam se stasu khogi tobacco gi khoi smoking gi side effects adum phanghan ba ko chest infection to holi ear infection to holi ngang sing de ko ear infection ko mai khus na ko mai khus na sang ga ngang masa ngang masa sing de ko ear infection to holi chest infection to holi even na khoi infant haraga infant death syndrome ko sudden infant death syndrome to hon ba yaw ko seriously ko ngang masa apik paduna second hand smoke su yam phatte ba aduga khoi gi je world globally hara ko more than 80 lakhs ko die due to tobacco use ko more than 80 lakhs globally ko world ko aduga India gi na 13.5 lakhs te akoi tobacco na sihan manga ne chai kuding annually aduga marks da koi 1/3 of the cancer in India ko is associated with tobacco use. It is having 1/3 cause 33% ne ko out of 130 koi 33 is cancer myam se tobacco related ngata ne ba healthcare system da ko tobacco gi na kon ba lainas na koi pik thana leiba ko na even healthcare burden healthcare system se burden mani the society da su amadi environmental effect yam leiba ko tobacco systematic habidi haksang da natana koi environment amadi economic da su economy da su koi son ba yamna kano to ba kiningai or ba posak amane ba ado doctor hojiki tobacco na maru oina sohali je hojiki doctor na habiba laina sing je si myam je oire ado smoke smokeless ka karambana di hena sathi bage smoking na koi ke smoke sin de koi gi percentage of cancer ka de chemical compound am phatta poisonous so be masing hendi hele ba ko percentage hel haitar ko na smoking sina tawrise khogi atai tai khogi pregnant women da haragana ko angang se khogi congenital defect ba popa yaw halli ko adagiri premature abortion ma tawba still birth ko ba adagi fertility so handa hale ba ko nupi nupa gi fertility have ngang popa ngam bagi sang so handa hale ba ko tobacco so even smoking is mainly ko aduga khogi chronic smoker da khogi smokers gangrene na ko ina surap thalak pade ko khong se khogi sidharak pa I utong phalak pade maton sum sidhara khong maton sum tumjalaga khong kak pa bo yoy ba khongbi ka ani ko khongbi de ko de khong se saibu tang khaim kak pa bo lei ba ko and burgess disease na masi hospital la khoi yam toin theng na re ko smoking se chronic smokers sida sigi smoking sina khogi artery vessel man lumen man khuzalak pasina khogi e sen bai utong se phunjalak panna khongdon se e chen bangam da ba ko adagi dun maton sum sira ka ne dum maton se sira ban ko function dun ka khat ba ya dam na kam sa sala ka ne khong ka pho ba ya we ko habit smoking systematic harmful ba smokeless sina smokeless su harmless oi habit ya de ko sisu khogi oral cavities the cancer cause the holy oral cavity koi mouth cancer throat cancer laryngeal cancer makhan cancer the cause the holy ba ana aduna habidi smoking no budi kitang henjaraga smokeless is not harmless ko koi na haijan engmana koi na smokeless e harmless oi be khandana koi yamna paktak na koi manipur sai ba ko khaini zarda kaise je koi paktak na pi nupa mayam sai manipur de sa bai sang de dumatik wang smokeless yam chine sin nei ba ko smoking de smokeless ni hele ba do smokeless is not harmless ko sisu dum harmful oi na haijan ninge mayam de sin na ba koina masi koina program sisu makha da koina mayam de awareness time to time awareness bizai ko admaina to eduga tai laina da haragana kogi cancer mafang kodingi ko cancer ju dum loin cost han bane smoking the smokeless so ado doctor hojiki smoke or smokeless masi je chahi kya muk charaga di or kyam toina charaga di hojiki laina mayam je orak pa ya bagi chance se kyam
mari leinabra haibadi mi kharadi mayam charju smoke tawrju cancer nadabusu mayam leibanina adu magi sabai sang haidar ko aduga masagi kano sinnaba kuina sinnaba yam toina sinnaba ko haide person frequency and number of years haidar adudum hen tam natra hena sinara kuina sinara matikti haksang dam haibdi effect chemical release matung da ko haiba smoke to yoriba natra smallest tobacco to yoriba cancer causing agents chemical man release tor pudina tamna tor to effect ni na se long term process na ko mayam sina khangam da ba yai ko because hujik sina effect la ka dom deba hangabra abidi city kan one non communicable disease lak to na tam lak to na city sin bai sang wang ba yam to ne sin ba yam cha ba mi dan khara thuna hedi laina se lak ne akoina thajaba le kaina doctor na tapi baje adudi chabu chadi mai effects di hujik ra natraga sum dum soidana dum thengarani kitang saba to lep khadi khangdre ba ko adi sum sara ga sum sa lep tan sum sara di adu madu gi effect nong madi dum effective lakane ba khaibdi sahi do sangna sari matik yam sari matik ko kitang saba yam sari matik addiction le bina one saba hograga di khagadum sa ne khale effects di dum tamna lakane ba koina huje heyeng lak tamna lak to bai man ba wani ba ko ana koi surup thap mi da khogi han sing da ko haina gi khogi beri gum surup kam sin ba han sing se khogi gunum hospital da koinum thengna se ko COPD na chronic obstructive lung disease na sina khoi lung se khogi sor hom bai chang handa ba ko hospital da clinic ta suyam na khoi masigi khogi NCD clinic ta ko non communicable disease ki clinic nam sta surup sin ba na men ora ka doine ba ko mai khu sin ba sina asina dum kuir matung da ko han ora kan laina sla kan lung capacity handa ba sor hom bangam da ba mayam lak na dudagi koi toksar agi na lak pasu yam yaw ko laina da lak kana masi long term ni na ko koi no hositi effect lak voluntarily effect lak to man ba wane ba lak ti son lak kane no ma ti dum lak kane ba kayam ngana lak ba lak to mai sin na bai chang mana kam to sin na ba koi na dudi mi ngam ngi mana dena adu matung ina dum lak kane anu doctor zik tobacco products abasina nupi obising da or nupa da zu fertility da zu admaina chaiting pi haire adu doctor akoina sum taza bala nupi sing ko zara yam sa tar gadi womb cancer nai kholi ka haije masi ju dum chum adu so CS service ka associate to ko smoke no yam sinner gadi ko CS service na ko service ko adu fertility handa hale ka have da kogi ovulation to bai chang handa hale ba ngam ko bai chang handa hale yam sinner gadi ko aduna nupa da haina ko spam gi khogi ke no se papangan handa manna ko aduna si yam sinner gadi ko adu sang do mi nga sinna bai sang ne khena binna koina kayam toina effects kam kan la ka la ko haibangam de ko sab gi sang ade ke no gi sang do matungina ko haksang gi kana film de matungina minga mana dam nang effect dum la kani yam sara gadi ko sei kuina sarak pa yam sa ko mi di effect dum la kani na khale adu doctor ozik khoina sikumba intoxicant season abasi especially yamna stress leiba matam dadi yamna stress leiba matam da zu nungai ba matam da zu dum entertainment oina dum season abasi leibani na swaiza doctor de khangjaning basi masi sina Magi Manipur gi hojik situation da khoi irang leibagi tension adum yam leibni na mamangi data dagi hojiki current data yang matam da magi sina be chance am hena wang khalang bani hena khanibra aw khanjai handaki khogi irang sida han singje khogi potha bagi oina khalaga kwa sisara ko jarda sisara ga ne hena potha na happy khone sumta je ko kaino habda kaino habda masi gangtangi magi release or proposal ko magi chemical ko gi ste yauri proposal ni ko tins ne kitang ngatang sense of well being am di ngatang mai relax to bai amadi pi bagi kano leba effect leba adu gi ne ba ana sang ba ko gi hujik data ko gi gets to gi matung ne de ko zik smokeless manipur da ko percentage smokeless sin ne hele ba ko gets to matung na ko india gi min da manipur hum suba leba tobacco sin na ba ko 55.1% adu ko hengalak pa ya na ko khanai ko adu ko jipo data za auro jam no khai biding am de sin na badi smokeless am sin na ba hengale na ko na have khanjai ba ko du so data se once gets trigger service how rabani na ko adu data sala kan ne ko khanbang khangbang ne ba gets di manipur na hum subul lai first ka second di karma state first tripura second mizoram ko adu manipur na hengal pa ya bai sang budi lai adu ko sab sab haibangam de ko su to ba ko controls na ko mayam de awareness pit na ko tobacco center mayam da ko gi counselor mayam thame mayam da su ko na ga hata ko gi ngakta na ko na district level da su ko state level su awareness mayam ta udna ko gi IC poster de gi hoarding de gi ko pamphlet pi na mayam da ko gi healthcare providers in da su ko mafam district ki mafam da khang da le ga su rural area da
adi mafam da khara khangan dana mayam se paktak na khangna bana ko ne awareness pi na handana khona bani na aduna counteract tawatra natraga khoi sa bai sang se ko socially accepted obese sine quite a man kanone ba socially accepted obese na de mayam sanare se habide ko ne uje kano to buma tam da koi socially accepted binda yam control to busang wai ba mayam sina masina ka su taw roi na khan ba gi sari ne ba ko especially smokeless smoking si de ka mai khuni na ka suffocating ba na smoking si de khara kano to wai ba mayam sina ka koi Manipur da smoking gi race na khara less soi ba ko smokeless na wang eduna smokeless ne ba men le koi Manipur am hangala ka do se anwa si se koi na awareness am pi ba se maru e na mayam dam khangan ba ba smokeless so equally harmful as smoking anase ano doctor ziki tobacco sin bagi magi morbidity aduga magi mortality rates sidi kamai to na this ina morbidity mortality rate se morbidity se kogi 33.3% cancer is associated 33.3% cancer in India associated with tobacco use se even cancer me am se India da level cancer me am se 1/3 se tobacco associated ne tobacco na Nobody cancer se cam cause to hange se si data ne ko khoi ICMA data ma tung ne ko khoi se khoi ne tak no to na te panna adu khoi gi India da so 13.5 lakh Indians die annually due to tobacco use ko adu na have tobacco na sin mi se khoi yam du ma de gyam me ba ko adu na si tobacco se khoi gi pra khoi gi public health issue of India da na khoi gi tobacco free youth campaign na India government ko si strengthen to na ba ma si program strengthen to na ba youth campaign se last year ko 2023 May da launch to hi ba campaign se khoi handak se ba mang se gi de khoi kano to bun na khoi ma ba na yahu tre handak ki di tobacco free youth campaign 20 se 2.0 se handak khoi October 1st ko honorable Minister Helen Fenwe launch to biki khoi je special e ko November 24 the loy ke domne to extend to ko id hai ko campaigns na ko na pak tak na ko gi sin da na ban holding the na ko gi awareness bi na ko sigi na mak ta ko campaign se tawri se habit to by ko use se ko public health issue oi re ba habit to by ko causes so many diseases ko so many cancers ko adu mayam se dum still people are taking tobacco ko masi control to no ba na and programs to strengthen to na ba na tobacco free campaign and youth in the kind of focus to have youth in they are going to pillars of the future generation of God. Angang since once in the gravity go when you to focus to angang once in the gravity is going to be lifelong addiction tendency and wang go and the youth since the addiction habit addiction do once the angang since in the gravity more lifelong or gadi kogi future kogi productive kogi state ki natra country ki kogi hayang wai chaw saw kadaba thabak tar kadaba kan tar kadami myams na nara legragadi productivity handarakani kogi khunai sakatpa the state country sakatpa sa handarakadina mainly koi youth focus tar ise youth sing da hana tobacco se koi sin adana ba mod awareness piraga magi to stop the initiation of tobacco use degi doctor Manipur zu the educational institution gi magi certain radius ki manung da di sigumba products yoloi da bani hai adui tar ga su dum akhoina dum yeng ba matam da dum yon ba zum thengna ba hai ba tare athing ba kya lai ra su section section 6B of the Cigarettes and Tobacco Products Act matungina 100 yards of education institute se koi gi tobacco product yon gan hai bane ba amadi tobacco school gi premises manung da sinabi da ba admain ta una koi school campaigns hoji am tawri ba ko everywhere in the district of Manipur ko adu koi mamang handaki di koi chalan khra ka ko 6B da koi the 4 section 4 smoking in public place ki ko adu ki koi 2500 rupees samde koi policing ka Imphal West team ga ko Imphal West ki police ka Imphal West ki district tobacco control cell team ga taroga koi kas fine collection dikhra ta we ko 2500 rupees sum collect we aduna maina koi se hoji koi tauna ba or cannot open do Kalan ga koi yon na ba na koi angkan yellow line ga gi e ko yellow lines the 100 yards manung da koi yon bi gan ona school mi am koi tobacco free school declare to na ba na koi school campaign mayam to re ba ko handa ki tha man su mamangi de ko ne irang le bin na pam pan to ma utre adu koi hujek tobacco free school declare to ba ya ba school khara di lai re ko ne khanjai adu ko koi gi handa ki enforcement drive se sat pe ko pam pan sat bangam dare ba andak sahi lo selak handa ki matha manis di ka situations in azu adu doctor ki si activity mi am je NTCP NHM Manipur na pakhatli adu doctor de khangjaning ba je police ka ju khusam dar ga mai pakhale do main power je matik chana laibra program sigi makhada aduga haidi
ꯃꯤꯁꯦ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯕꯅꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯔꯒ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯁ꯭ꯃꯣꯀꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯔ ꯁ꯭ꯃꯣꯛꯂꯦꯁ ꯇꯣꯕꯦꯀꯣ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯁꯥꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯖꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅ ꯁꯨꯝ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯤꯡ ꯈꯔ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯦ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ National ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯕ Tobacco ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ Control Program se koi yam challenging way hai tare ko habidi mayam se paktang na koi gi sinne ko tobacco se ko even khara health care providers se zum sinna ba yawen khaje koi na duna ꯄꯨꯂꯤꯁ moi da ꯄꯔꯁꯅꯦꯜꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯝ police ꯌꯥꯎꯔꯝꯗꯣꯏꯅꯤ personnel su kai de duna koi na sinna dana ba masa masa role model oiraga ko aduna koi na ben moi masa role model helaga sinna dana ba na koi na duna session center sing sida koi na moi su advice ko adu quit to gi zum yawe ko masa na phate khangna ko when police mayam se zum sinna badum yawe ko mayam habidi sum koi gi sanabi nei gi dai ko koi sanabi sina number ne ba kai su smokeless mainly ko adu koi na PRI gumba ko Panchayat Raj Institute mayam adagi di koi gi village level workers mayam adagi ashang ganwadi mayam se su moina kai tare moina role model oidna ko to ba ko sinadraga amadi to ba ko gi sabagi phataba mayam se moidu sandona ba na koi time awareness bi se grassroots level ta una ba na ko habidi si koi na side sum kano ga awareness people ni yada bani ko mainly grassroots level se mainly koi district level da people se koi yum da salaga CA show me am natraga koi gi asha anganwadi workers ne piraga ko yum da satpa habidi me am da widespread knowledge people sange ba ko aduna koi ne pamphlet kuma pina poster gumba kan yan tholaga poster campaign tawali pamphlet jalhalli ko Doctor sigumba role model oin tholakpa or volunteers oin tholakpa or kano hojiki program si makhada leiba mi je mai manpower je watpra kamai manpower se koi se tobacco control program manpower budi khra wale hai ni hai janing edu koi ji manpower hangana budi koi honari ba ko akoi du NCD gi makhada leibna ko tobacco itself is the under the NCD makhada leibna koi na NCD gi array staff adai koi na sinaraga ko array hospital staff to sinaraga manpower rationalize tawna ba ko array staff se koi sinai ba counselor masing akoi counselor yam lai jadra ka su koi atopa program gi NCD gi makhada topa program yam national health ki NCD gi makhada koi gi national mental health program su lai NCD makhada dagi mayam lai na ko adi mayam sti koi na koi moi counselor mayam se moi clinical psychologist counselor kan array bisinja lai district si koi na ne sin nei badum haibedi array district la koi gi koi kano taw da benna NTCP national tobacco control program se NCD makhada le benna moina separate entity habi tungan bon law ya damna array NCD gi staff men sin bi una adu instruction lak benna koi na dagi array staff to NTCP gi koi staff yam de ba ko district koi gi mi yam de adu koi hengan na bodi honari ba ko koi proposal thari district staff khayam thambiu staff what pasyang wai na ade de moina the staff to akoi hamna badum tawge du su array NCD gi staff se array akoi hujubudi laktrim na NCD gi staff adegiri atai counselor to program counselor array yam za dum akoi sinaraga to ba ko center sida matam gi akoi dum counseling piraga the doctor zige tobacco cessation center je masi district loin makta leirabra aduga khoi imphal mayol da dikai kai da leibage aduga masi da piriba facility hagadra treatment facility hagadra kai leibage khara thambi akogi national tobacco control program NHM Manipur makhada di akogi tobacco center se district tara da leireba ko imphal western akogi the CIC sekmai da east ki oina UPAC Manipur da aduga thongwal gen hospital thawal da Vishampur gi na CAC Nambol da adu Kakching ina CAC Kakching aduga akogi Ukhrul gi na district hospital Ukhrul Chandel ki district hospital da lay aduga Chorchampur ki district hospital da lay aduga koi Tamenglong ki district hospital da lay ba atopa koi na kai none gi ama kano gi jiribam da koi hangna ba koi proposal di thari ba ko manpower wala su koi na array manpower NCD gi manpower array staff de sin biu koi training adu matik jana pizage ha ba hojik laiti na koi hang da ba yadam na ko maru bin na hang na ba koi na staff array ba hospital lay ba staff to koi na training adum state level training pi koi na dum array ba moi gi identify to staff hospital gi array ba staff te gi na tragedy koi gi array ba staff na koi na training pi ra ko koi gi health care provider either nurse or counselor or ANM or koi training pi counseling training pi ba
ado khoi district nodal officer mam identify to district mam gi ko district nodal officer siga khoi coordinate tawnaraga khoi training counseling kamai pi dene training piraga ado khoi nicotine replacement therapy items ko masi khoi nicotine gum amadi patch ta leba ko transdermal patch sina cha chewing gum gi type adu gi dose khoi gi tongana khoi treatment gi leba adu gi chara ma semaga kamai treatment tawdoino na khoi gi expert ko khoi training toy ba handak ki khoi dak training ama loi kare ko mamang sei bi khoi kno ta hodre mamang training dum tawai handak ki khoi refresher training ama toy ba sei kuding khoi training hai bi staff sa no no hong na ko hai bi transfer person sak bi yawe de gi mi si kno tong na bi yawe na khoi na refresher training sei kuding um tawai ba adu khoi online training khoi gi adagi khoi gi enhanced gi mo online training su dum gi adu gi khoi facilities online yaujaning asu khoi na dum group to share to mo online yaujaba sum yai khoi physical training khoi state level sum tawai do hojiki hari ba gum adagi patches kumba se masina ta ba topa injection ka pokot pa dugum basu leibra kamai adu badi leite khoi gi nicotine replacement therapy items se gum ge patches ka se khoi gi khoi state government ne khoi TCC tarasi da khoi free da bizai ba free da adudi karamba makhalgi patient haigadra like isigi facilities je fangjagi hadi kamaina process se kamai lakani khoi tuberculosis center myam si ne moina la ani na ko counseling ka tawrani counseling sina moina akoi tasengna lepagi na khoi sapsana khoi gi khanbado I think just for casually la man na taba kan pra confirm to khoi gi kano like questionnaire ka sam lai ba ko anu magi fill up to ga do patient myam sina ko mai cam at committed ore ka na khoi gi format lai ba de fill up to rani mai data enter to ani once moina mind se map to moi sa roina mai to kam ko do khoi gi health care provider lai counselor or khoi gi lai ba staff myam do khoi counselor support pi daga pau phong na ga contact ka tong na ga hidak se mathang course pi do ne ba ko mai course se duration se kyam ti sang sang edum khara koi patch ka no ga mana de ba aduna khoi gi aduna adu sang man na khoi gi keno se maro ka tok tok ki bas yaw na aduna contact number launa ra ga yam na kanoi da mi do dedicated with the khoi ne pi de ba ko aduna sang man duration se khara sang e ba ko do masigi gum aduga magi patches se mai gi su side effect labor side effects se thudona leite na khanse kaino have da khoi kitang giddiness kum nausea gum ba khoi haina da ba kha taum ba se ko nausea gum uning to ba khoi medicine nicotine replacement therapy ne nicotine je ni khoi nicotine mana ba hidak ne ba ko okay aduna khoi se khoi haksang da sokane de leite ba ko nicotine khoi cravings lak ba ko nicotine saning ba sa ba le pa kana khoi im saning pa do mane mang sa pa do adu gi count effect to counteract to na ba hidak ne ba ana haksang na sokato di khoi hidak ne pibidi kitang adu pibidi yaru na ko aduna khoi sinaraga patch na budi mayam na mayan prefer to ko patch na transdermal patch na smoking da kadiam phaye na ko gum sina khoi gi dose kha sa yam na ko adu gum prefer to yawi adu counseling da nam phagi sum yawi ko masigi hidak sing je doctor hojiki TCC na tabida adum atopa pharmacy da sum phangbra magi phange de khoi TCC na khoi na free to piba pharmacy de ki am tang ba oh magi maman my price the transdermal patch ka sam tang ba pa da khoi chen su phang de ba khoi ade procure to ga ya process se khai ta phang de ba even khoi gi medical college ni TCC han ka rims kum ba moi de su phang moi gi di phang de ba moi di once just counseling ka ta ne ba khoi ni hidak se khoi gi state government gi de ne ba lai se and of the hidak se am tang ba ko yam se tang e patch ka sam tang e adu over the counter khoi gi pharmacy gu de am tang e adu ga khoi gi adu na tana khoi spirometer khoi lung function test tong na ba lung capacity khoi lung se kam function tong ami kai na adu ma sum tham me ko TCC da oh smoke geyser na ko carbon monoxide level test tong na ba khoi lung se khoi haksang se kam lung se ma pang kam sondare kai na ko habitri yeng ga mi se dum khai tare pakhatana dum khoi gi toksare habis yoy ko didak sa da na counseling to to ki zum yoy ko yam kana sa da ga di ko and that counseling se khoi different forms of counseling moi yam lei ko se khoi counselors na khoi na counseling de phag jaw na counseling se hana once tawraga di hidak counseling is first mandatory or do the hidak counseling to to ya de habe khangbam sange ka du bigi lep to no kamai lepino lepino nang nasa na kai doni kai na phazana ngang na bari chana bam sange bu ma koi TCC sing da patient de phazana dum la e ado doctor hojiki you thakpa sing gi damak ta di alcohol anonymous group kai na ga leiraga moi meeting ga phamdana ko na ado khoi cinema western movies ga din mani yam theng nei dana ko ado hojiki su tobacco chaba sing ai tokchar rage haina lakpa moi masen ju support pinan na ba ade counselor ga yaw ga smaina
meeting ga famba khotpa or once in a week kumba sum moral support kuma pinabagi adugumagi su program sida yawbra kamai tawge adumadi koina yam ka ji pode du bodi yawde du koi yawba yae ne khalle ko adusu yamna ka innovative practice ne ko koigi hana koina mainly koina no tawse tuberculosis center sing the patients sing lak pasine koina han pamise asi habide mayam se lak pai chang ji lak pai chang se dum wange ko hoje awareness period ke mayam se no khang adam mafam se yam da base center sing se mafam se yam da bin koina loin hang bodi ngam de ne kana da magi posam tang bai tar ko smoke lizer koi ke no ga se posin su koi de se amam tang hang wa hai bigi ke no thopani na ko ifal west ki sik mai CHC do in labani na ka su thap ko la pe ko adum mayam sai da ka thambi re di ko tri dum hai bane ba adu su koina akoina counseling wena koi health center myam se pina badi koina khane ko han identify to himna da hang himne ko hi doctor da phangba de su koina mayam se dum interested about dum kano to bam yaw kano do ring mami di yaw ba koina khang da wane kuina chur beri sin pa hangsang da sor hon ba warak pa kangu sing de dum compulsory modi to ning ba NCD ki patient mainly NCD clean to lak pa ko NCD clean lai se koina non communicable disease na ba ko gi heart na ba lungs na ba sensitive ma se men cause dum heta smoking raga smoke de se ora me ba aduna maside koina tawraga moi se toning ba sinse sumba se koina aduna hospital da mainly thammi se ifado infal west ne koida se hospital lai tamna CC seng mai na mai mafam do kara location do mafam jaba amadi keno to giba ko gi ka do khamarang kain leiba ka leitraga di moi keno do privacy mi da ka we bin ko adugi tawbugi thamgi bine ba anak ba tai legi da ba dai doctor ozi akoina tobacco product ki magi harmful phattaba je si laina je si le khole habagi dum public ta kitang aki tu jung phaun ga dabagi mo ong da di campaign mi am chathare ado doctor dai khangjaning baje nakala marom da tobacco sin da bi da haksang je kyam nungai bage adagi positive mai sin da bagi benefit rom da zu maina positive impetus piba dukumba awareness campaign su chathaba je mathau tai khanbibra ko yai du su ko gi du su du mathau tai na khale mainly ko the sin da mis ne masase cam nungai have the cam healthy way de akoi mainly koi sin na ma ga to khimi myam se masase nungai na khan badu hadi mainly ko gi moi testimony do akoi hana ma din mamangi koi interview da di radio de log ko smoker ma ko transdermal patient ne gi ma se phagi bagi koi testimony de log le ko masase am nungai ko have the ma so ramba wa ko pa smoking gi sin ne de to de gi ma tok sar again lak ne patient ne de phagi bai ma jam nungai ba phung do me ko dum bas le du mai na ai wakan de hana sinner ma myam sina khoi gi to amatung da masada nungai rak pase adu na khare he na maya na motivate to gadra na khalle positive from the way na sai to ning na ba ko mi sin je khoi gi khoi to ba ko sinner ba su quit tong na ba pen motivate to bu mo na habidi sinner mi na de khangi na ko sinner da mi na de kya khangoi sinner mi na sinner ba ga sinner da ba kara man nungai ge se adu na hara ga de myam se hena convincing oi gadra na khanse yam nungai je doctor duga any upcoming project sahi budi loisalakle adu hadak sahi loirakpa or beginning of next year program sigi makhada manipur da kari kari upcoming project ti leibage Because campaigns, middle select coin matang the queen of young college awareness school starters awareness pedico awareness hangala quina quiniam conserve school miam se Manipur school man's tobacco free weba or sarter miam sidam masigi awareness carahena people. Aduga Malay tobacco free village nesses and over when the SOP, Southern Operational Protocol SOP, when over released our epoch and the government of Indiana. Adu the queen adusinaga tobacco free village. Kara tauna bana panchayat raj institutions siga ko ke tie up taraga village level activities village ma'am sida ko khungang ge lai ma'am sida kain ha bada ko ke tobacco sin na bai chance khungang ne hele ba urban area da ko adna khungang da su ko na focus sore si su ko na plan ne tobacco free school tobacco free village oina ba si ko na ko upcoming project ma si yang kan na ko na handa khaure aduga ma di ko Prohibition of Electronic Cigarettes Act 2019 ne ko electronic cigarettes se koi Manipur da kam to banu ko ne koi sabsaba khai sinna ba ya ne khalle ko electronic si ju adum mai gi ju harmful effect adum labor adu lei samane electronic cigarettes sati ne moi pokhai ba si ba ga yawa ko Manipur da de ka am si koi gam sinna be koi ji bodi no di sabsaba de koi gi no di lei ji ko adu sinna ram ne khalle ko because online de phangabani online da phangman ne ko si jam harmful yang sing sin nei adi mo se am the attractive of higher ko masigi peka ek ko 2019 se masi koi fully implement tauna ba honna ba gi process of kind training ka ga hore ko handa ki ba mangi koi
ministry this koi ma koi zoom aidra ko through online training oina ko awareness oina khara ko dis khangalak panna koi na district ki koi district nodal officer asin this koi na healthcare providers sin koi habit x ki kai hatare basika khangan gare masi koi ki kari kari mai se kamaina koi kai hatare labor later bra later kadi koi smana si x matungina punishment man pi na ba koi ki thigat pa ko pa sman to bai koi habiti handa ki koi coming koi year ko da masi implement tong na ba adu doctor di akhoi na smina electronic smoke se electronic cigarette haida e-cigarette haida masi ji di just replacement ne nang churup to aseng bathak pa to ning mata ga di sina dum hidak therapy ki type ta kain haije adu di masi je harmful oi india da koi electronic cigarette misconception india da electronic cigarette ban to ko phanga ga di se penalty am sa ho ko yon ba theng na manufacture ke production sale to amba advertise or ma theng na ga di masi penalty am sa ho ko se koi peka eko prohibition of electronic cigarette act 2019 matungina ko se koi ki misconception hai ta ko koi replace to hai ne cotton replacement therapy item or counseling so the electronic cigarette is harmful oi ba so okay asin lung injury to holy any form of koi tobacco ya koi ki smoking ya ba kan chemicals is sum substance ya ba when hit taroga sin for aerosolize taroko adu sin na banang sin de yam attractive helaga manam nungsi ba manam nungsi ba koi ma ho ho tholaga ko ngang sin de pra attractive ne ban ha hogala youth sin je se online da ott platform da moi thingna ba yang kan honari bine ba koi india government na ko manipur gi de koi zik sabsa ba koi su kan to de su koi si meram da season na koi yang kan na magi many se koi koi na law enforcers police home department na koi na masida yang kan na moi da moi gi rules yam sa ko cigarette and tobacco act adegi peka act se moi yaw na koi mapum phan ta nga moi na moi ga koi na tayap ta ro ko si kari ba kam koi na mayam si satra hangda nga hawal ko mayam si sinadana ba na ko sumbasang kan na ko na tawzagi na hawrei mathangi chahi hawrei ba ko chahi gi ko gi way forward ko sumbasi thamjari ba ko yam no wise doctor matam chulo chlaglabani na doctor de lorak pada hozik tobacco gi mai harmful effect aduga program si gi matang de mangasai de gi mayam thambire do aroi bada public ta message ma thambina wa haise aroi bada in hangna message mayam presenting badi jum gi halaman singna tobacco gi problem sing season na bidana hawrei ba ngang sing bu afa example on thabiduna khonai gi yumbi ga do ngang sing bo masamo phaba oina ba haina mayam da message ma thamjani yam nungai je doctor thank you so much doctor nadom gi chilo matam kai thopiduna ngasi gi program series da tobacco sina bagi magi fataba aduga khonai da khoina kari kari tawraga kano especially youth sing da tobacco sina da ba tobacco free society ma ohenabagi pandamda program sigi makhada kari kari thabak torom paikhali haibasu mayam thambire thank you so much thagachari doctor thank you ngasi gi episode sida khoina Dr. Sujata Huidrom, State Nodal Officer, National Tobacco Control Program, State Health Society, NHM, Manipur dagi tobacco gi side effect ki matang da mayam ma khangminare mathangi episode ta topic ma pujun lakchege haraga miyam dagi kainena ba yathang ni jari